yenye unaona kutoka hapo nitainvite director ndio hapa. Gardens. Amani Gardens iko 1 kilometer from Masinga town. Masinga town is a sub-county for Machakos County, and we have all government offices here. And that's why we say that it's good for you kukimbia mahali kabla kila kitu iwekwe, kila kitu iweze kutimia. So as the government ama kwa serikali wakifanya mambo yao, na sisi tukaona ni vyema tuweze kutafutia project ambazo you can settle today and ambazo unaweza nunua leo na unaweza kusettle. We have those two projects kwa wale ambao wamechukua huko chini. Hapo ndipo unajua kila mtu kuna mahali panamfurahisha. You are still welcome in Golden Dream. Kwa wale ambao wangetaka hapa, you are still welcome to Golden Dream. And ningetaka uniambie any number ambayo haijachukuliwa iko tick. Number 40. Wamboi, si wanisaidie na hizo title ziko hapo. When you talk of already title deed, so hiyo map inakaa hivi. So number 40 ni ngapi kutoka chini? 1 1 1 2 5 So 1 2 3 4 5 6. That is 7014. So it's number 7014. Any other number yenye ilichukuliwa along ama 7014, 7015, 7016, 7014? Can someone verify whether this is 7014? It is under which name? Golden Dream Land Property. That number ni ya plot. Unaona hiyo ni ya plot number 7014 ambayo ni number 40 pale. Usaidie na maybe hiyo chini yake. 41 7015 So the size is tunasemanga approximate 0.4 something. 0.04. Yeah, 0.0. 50 by 100. 50 by 100. The size is 50 by 100. Yeah. The size is from 0.043, 0.045. That we talk of approximately. Ndio maana imeandikwa hivyo. Na ukiangalia hapo inasemekana imetoka kwa it has been extracted from which title number? Ndani yake. Subdivision from? Can someone read? Yes. The title number for this it is 1695. The mother title. So ukifungua title hivi itakwambia that portion has been subdivided from which mother title. The mother title was 1695. But we are now talking of number what? 7014. So with this, even to the online viewers, now with this, I can send you all the documents. You have all the documents. You have KRA PIN. You have your duplicate for ID, copy of ID, and you have the 4 passport photo size there. With that, na sisi tutakupatia incorporation
tukuwekee seal na tukuwekee tukuwekee seal kwa nini na tukusainie. We have our chairman there. He'll sign for you. I'll also sign for you. As a company, tukupatie all the papers needed. Then tukupatie hii. If maybe you buy today, you want to do a transfer for yourself, tutaenda pale kwa ofisi tukujazia all these papers, tukupatie title yako. Tumeelewana? So at the end of the day, umeenda nyumbani ulikuwa na nini? Uko na shamba na uko na title. The only thing that is remaining is just a transfer from Golden Dream to your name. And that's why we say that we don't have to wait for kila mtu aweze kununua ndivyo tukufanyie transfer. Ukinunua leo, you just anza kuhesabu just 21 days. And just in 21 days, that from Golden Dream, it will now be under your name. Kama nyinyi ni watu wa chama na mnataka iandikwe kwa si chama inakuanga na chairman, secretary, the trustees, the three of them. What you usually do kwa watu wa chama is that you give us the minutes, you give us the certificates, yes, certificate and the minutes. Ikienda pale na hiyo majina yote, kwa title itaandikwa the chairman, secretary na the trustees. Sawa, tuseme treasurer, right? Lakini si kusema wao wanaweza shirikiana wauze ile shamba. Hapana. Ndio maana minutes huwa tunaitisha. Ikienda pale kwa history, ukienda utolewe file ya hiyo parcel, utatolewa file, hata wao wakishikana waseme kuuza, lazima hao wengine wafanye nini? Wasign. Maybe you want to transfer to someone, to individual. Nyinyi wenyewe ni nyinyi mtamtolea. So kwa watu wa chama and you are also nyinyi pia nyinyi ile kitu inahitajika ni certificate yenu ya chama na the agreement. Mlisema the minutes, mlisema si siku ndio tulikaa chini tukaagree, this one was present, you know about the chama what happens. So in the next 21 days you'll have your land under your name. If you buy today, if you want to buy by installment, the price, the introductory price is 200,000. But for cash buyers, we give them at 180. Lakini sababu tuko kwa site leo, na ndio umekuja. And I can see the only a few plots that are remaining. For chama, from 3 plots, I'll give you with 170. For individual, I shall give you with 175. So it's the same that kama jana nilikuwa kwa meeting nisema we shall give a 5,000 voucher for this Amani Gardens. The same. So badala ni uweke pesa alafu nikutolee. Kata wapi? Kata hapo. So for chama, it the original price or the buying price is 200,000, but for cash buyers it is 180. But for who are the same cash buyer, individual atapata na 175. For chama, you shall get with 170. Ile plot ambayo umechagua. So mkitaka tuanze process, you just come, you send for us the document, we just start the process. And I'm happy today because we shall be giving Mr. John. Mr. John Karibia, we pay 70. Your number is 70? 7059. Mr. John alikuja, maybe you can say the experience and venye pengine tumekupeleka. You can say hi. Sorry. Niko majina naitwa John Ongera. Mimi hapa niletwa na shemeji yangu, nimwambia nataka shamba. Kaniambia kuhusu mambo ya Golden Dream. So mimi nikatoka, huwa nakaa Lamu. So wakati tumetoka Lamu, nikakuja yeye anakaa pale Thika, kalala hapo. So kesho yake tukaamkia hapa, tukaenda kwa ofisi. Haikuwa siku ya watu kuja hapa. So ilikuwa ni siku I don't know niseme namna gani. So tulikuja sisi watu watatu na tulikuja na gari ndogo hii. So tukakuja hapa tukaanzia na kule chini, tukakuja huku nikaangalia, nikachagua plot ambayo ilikuwa pale kianda, unaona hiyo namba 88. Sasa ndio nilichukua. So nilikuwa na pesa ilikuwa kwa account, nikatransfer tu kwa simu. Na hii mambo ya mobile banking. Nikatransfer, nikapeana documents zangu. Mimi sikurudi kwa ofisi. Shemeji yangu ndiye alienda kule. So mimi nikaenda Lamu. Lakini kule mambo wanaandika wakanijazia, yeye akanisainia. Lakini baadaye mimi nikakuja kuna part yangu kwenye ningesign. So nikuja nikasign, nikamalizana naye. Lakini yeye alienda akachukua pale documents kwa ofisi, akakuja akaniwekea. So wakati nimekuja, ndio nikakuja nikaenda kwa ofisi pale.
nikasaini mahali ambapo nilikuwa nahitajika kusaini, nikaenda. So sometime after I think ilikuwa 1 month ndio nikarudi nikalipa ya title deed. Almost haijaisha mwezi kutoka wakati nilipe hiyo mambo ya title deed. Nikakuja kwa ofisi, nikasaini kila kitu, nikalipa hiyo title deed. Ndio juzi nikampigia because nilikuwa nimetoka kule nikaenda nyumbani PC. Nilikuwa narudi niende Lamu. Aniambia ningoje, kuna ile wanakuja kupea watu kwa huduma, lakini wakati huo mimi sitakuwa. So ndio maana nimekuja leo, mimi nipewe yangu niende kule. So ndio maana nimekuja leo, nataka wanipatie yangu. Okay. Okay. So this is Mr. John, and Mr. John is a proud customer and a proud client because all the way from Kisii, but he lives in Lamu. Now he can be able. Oh. So today we shall be issuing a title deed under his name. Now as I said, John, unajua hata siku hizi mambo imeenda digital. Unaweza tumia kitu ndanga scanner ya kuangalia title. Nikupatia title siku ya leo, maybe unaweza kosa wakati wa kutumana pale Machakos, or maybe siku hizi si lazima ujipeleke, maybe you have someone or maybe sisi hataki kuwa involved, sisi tumefanya yetu. Sisi tunataka ujifanyie search kutoka siku ya leo and you verify that this land belongs to you under your name. So ningetaka Wamboi the CEO unisaidie na title ya Mr. John. So John hajangoja nyinyi mkuje muongezea mmalize kulipa. Hapana. John yake amekuja amesign amesahihi. A day like this, as he goes back to Lamu, he'll be having his title. This title deed, ukiangalia hivi John, iko na this, iko na hizi seal, so ukiweka hivi, unaona, so ndio title yako, verify kama majina ni yako. Yako. So asante sana, Mungu akubariki mahali unafanya kazi. Hata wenzako waambia kwamba kuna mahali watu wanunua shamba na wanapata title deed. It is our happiness, it is my joy, it is our joy as Golden Dream when someone gets a title deed. To us tuna feel like tunaweza kataa kuongea maneno ya kuweka fence, tunaweza kataa kuongea maneno ya barabara, tunaweza kataa kuweka maneno ati tutakuja tuweke perimeter wall because hiyo ni yetu, lakini hii John amepata siku ya leo, I'm satisfied. As yeye amefurahi, hata mimi, hata sisi kama Golden Dream we are very much grateful, more so unto the Lord who has done this day to be, because he came with a lot of fear. He trusted a relative. You see, najua kuna mtu anaweza kuintroduce na pengine anataka kukuibia. He trusted a relative, tukakuja. Actually we were with Jackie, tulikuja kwanza tukalala pale. John alienda mpaka kwa neighbor, mnajua hawa watu, akaambiwa yes, akauliza kama kuna maji na akajionea mpaka kuna stima. So ukitaka kuvuta maji iko kwa hiyo line. I have another 2 plots. Is it 2 or 3? 2, 3. Number 1 and number 2 and number 4. We give out number 4. And number 1, number 2 and number 4. They are for commercial. Commercial, it is 250. But I shall give it a 245. Hiyo yote imeguza hapo kwa barabara. I have number 1 kwa karatasi yako, number 1, number 2 na number 4. I think walikuwa wamechukua 10, 11, 12 Number 5 imechukuliwa. 10, 11, 12 walikuwa nani? Ni nini? Yes. So walikuja
tumepewa hii ya rate. So for us vile tumejadiliana tutachukua hizi za chini zenye sio za rate. So we release. Nimeona hata zitamashwa hapa. What do you mean with release? Rate hizi za kulipia rate because no. For us we don't sell shamba lease. As in a lease. Sio lease rate. That rate. You don't pay. Okay, let me clarify here. Yeah. You will not pay rate. The titles will still be absolute. They are still freehold. All what we are saying is that they are commercial. When you want to build, you have an added advantage. Sababu wewe ndio unafanya kitu commercial, unaona? Umeelewa? Maybe you want to do bado shamba ni moja, so bado title si ya kulipia. It's not leasehold. It is still absolute. Ni kama tu hii John amepewa. The titles are the same. So you don't pay any rate. Lakini what we are saying is that for commercial purposes. Yeah. Maybe unajua added advantage na hiyo side ama hizo plot number 1 2 hata ukiangalia venye map na mali tuko sahihi, added advantage is that doing a commercial, sema unataka kujenga like rental, doing a rental hapo it is ina prefer ama mahali iko ni pazuri kuliko niambie ujenga nini a commercial hapa ama ujenga a commercial pale number 54. That's the difference. But all of them, they are absolute. They are freehold. Yeah. No rate. Okay. So the 30,000 that you pay, do inasimamia stamp duty, do inasimamia transfer yote. Kuna hiyo stamp duty hizo malipo yote kwa serikali. Yeah. Not per plot. Sema unachukua tatu. Yes. Because already for these ones already the titles are already on the table. Huwezi enda kushikanisha tena. So then I think tomorrow, okay. So we can still reserve the 10, 11 and 12. The larger group because ile timu ya kwanza walikuja, tumekuja. So kesho tutakuwa tunameka final decision and then investing in community. Yes, tumesema we have left it open that way because maybe we might be having someone who would also to be on that. Ndio maana nimeuliza mtu asichukue and then si ni mimi, unajua kama vile tulisema shamba ni yako, ukifanya nini ukilipa, you are now the owner. It's only that we have reserved for them those because the group walikuja actually, mwingine alikuja like 3 weeks ago then the 3 wakakuja on Wednesday na nyinyi mmeweza kukuja, so at least by Monday if you agree just make that payment. So kama hakuna mtu ambaye umesema hivi 10 11 12 yeah. How much? For you for chama it is 240. Yes. But for individual 245. So hapo imebaki 2 plots 2 plots remaining Yeah, number 1 and 2. Number 1 and 2. Yeah, commercial. Okay, just 2. Number 1 and 2. But hujafungiliwa. Kama umeona huko chini umekuwa satisfied, God bless you. Kama umekuwa satisfied hapa, God bless you. Ila mimi kitu tunafanya tutazidi tuende kuombeana. At the end of the day, kama unaanza safari ya miezi 6, Mungu aendelee kukuprovidea. Let us always pray for each other. Let us always pray for golden dream. Let us pray for your neighbor. Ukinunua shamba, jua who is your neighbor. And very soon, maybe we shall have, for those who are here, maybe we shall have an event because only a few plots are remaining. So that tujuane. Ndivyo ujue neighbor wako ni nani. Kama huyu amekuja amejenga, anajua neighbor wake ni yule mzee ambaye ako pale. So, unless kuna mtu akona swali, anybody akona swali lote? Any clarification? Yes. No. Kama hakuna swali, we welcome you. Map venye iko, venye jatikiwa, tuseme ndio yako. Venye imetikiwa, imechukuliwa. So as I said, we have our chairman there. We have our CEO who is Wamboi here. We have Jackie ambaye anasimamia marketing and we have our GM who is Mr. John. Wote ndio huwa unasikia sisi wote tunaenda kwa meeting. So ukisikia huyu amesema it's still golden. Thank you very much. God bless you. Tutaona, then we shall gather once more. We pray. Yes, you are allowed. You pay 50%, the rest you pay within 6 months. 50%
50% is 125 from 100K. So wenye nataka kuona wacha tuone, then ndivyo tugathe tuseme final prayer tuweze kuondoka. Okay, so mbere nigetha tugitariria andu. Yes, riu ndero thauti citu ciothe ngwiciria twi sawa, nigetha mundu wothe ungikorwo na kiuria ri akorwo akihota kuriria haha ini haria matikuiguaga. Yes, ngwiciria hari mundu no ahote kuria kiuria. Yes, aba tutaririe map kubwa, map ya white yenye nilikuwa nayo. Jane Brenner kiuria giku ni gigucokio thaa ici haha, uria kiuria giothe ungienda gucokeria thaa ici. Nimepea nani? Gukihuthagira hau. Hizo kama ni John ako nayo. Wewe John. Nani? No, ama nipatie John. John. Sidi hiyo map kubwa. Haya, nigetha tuhote at least gugitariria. Alright. So tucokie riu tweko riu. Yes. Thank you muno to our online viewers. God bless you. Tuko mwena wa Masinga na twi kilomita imo kuma Masinga town. Na Masinga ni sub county ya Machakos county. Na guku uhoro wigie ugitiri, uhoro wigie urigitani, maundu mothe no. Kwanza kuja pia wewe. And he is one of our proud clients, one of our proud customers. Alinunua na sisi na siku ya leo amejipatia title. And maybe we can kama pale alisikika, we can say nafikiri anaweza ongea at least apatiane experience. Yes. Mimi kwa majina naitwa John Ongera, wetu ni Nyamira. Niliambiwa kuhusu mambo ya Golden Dreams na shemeji yangu. Tukakuja hapa tukatembea, tukaangalia. Nikaona shamba nikaichukua. Nikalipia kupitia kwa simu, ile mambo na mobile banking. Nikaenda pale kwa ofisi. Mimi nikarudi kazini kule, shemeji yangu akaenda kwa ofisi akanifanyia kila kitu. So after I think 1 month hivi nikarudi pale. Ndio nikamalizia process, nilikuwa back mahali ambapo sikuwa nimesign. Nikalipa na mambo ya title deed. So in fact after 1 month leo nimekuja title deed yangu na ndio niko nayo. So nashukuru Golden Dreams kwa sababu nimepata mahali ambapo mimi nitakuja kuweka boma yangu na familia yangu naweza kaa huko. So mimi nimefurahia sana. Sisi tumefurahia. Ukirudi pale upande wa Lamu, najua uko na marafiki. Waambia kwamba kuna kampuni iko mahali. Ambayo inapeana title deed. Yes. Hata sisi tumefurahi. Tumefurahi sana. Asante sana. Yes. Okay, asante sana. So cio ni umwe wa andu aria magundikite thiini wa mugunda uyu na ndio niki muriga thauti ithi. Thauti ye sawa, twirei kana ye sawa niga tuthie na mbere. Na mutikaigue mwena wasiwasi handu hothe mukunyona mumenye kindu kiu ni genuine na ni kindu thuthuritie. Sauti iko down. Mutirajigwa nginya thaa ici. Munanisikia vizuri? Lero twi sawa. So ndiraiga atiriri ati mugunda uyu wa Golden Dream ni mukunyona na Golden Dream matuku maiganona na maingi makiria. Na kiria gitumite njuke kuri Golden Dream ni mwanjirie njethe mburoti cia raithi tondu he ingi ndiramwira cia mamilioni ma mbeca na riu ri ndirakiugire ngimutukanirie na nikio ndironire Golden Dream mundu kahura gutire mundu tamui tondu ni akoretwo thiini wa media na koguo at least andu ingi ni makimui kambuni ino ya Golden Dream ni yake na koguo nikio tumana guku kienda Masinga
na nikuo tukire nigetha hote kumuonia broti ici cia raithi twamwirira broti iria ciina haria tuma cia 1,100 cash na 1,130 na installments. Twacoka tuka haha Masinga Town, kilomita 1 kuma Masinga Town, handu hega hena mai na thitima, plots cia 50 by 100 twakwira cia 200,000 ukiriha na installments. Wio kugura cash ni 1,170 na ngwenda atarataririe makiria ni undu wa mundu ungikorwo na kiurio giothe, no ni gukwashua ati taito ci tayari tonguona andu makirwo haha ito ci tayari, no transfer igwikwa na transfer ni 30k hamwe na stamp duty. So gutiri na maundu maingi, maundu no macio, kiuria giothe ukwenda gucokia kana gucokerio uria murugamiriri munene akiri haha na nigwenda mberie nawe wakamwiria tugithiete na mbere nigetha kiuria giothe ugikorwo ugibatara wi diaspora wi haria hothe ugikorwo iko no wende gutuma mundu aiko no wende kugurwo na thaici aiko no wende gutransfer bia ciaku procedure yo yothe ni ukoragwo gutariria na mafu akiri nayo haha. Yes. Thank you muno my brother. Mafu ino hano uguo. Yes. Haha niho twaingirira na ngirora haha uguo tutirete plot number 1 and number 2 tondu ici ni cia kioyo ici ni cioyo na number 4 ni yoyo. So commercial ira turendi kwa 250 muthenya umuthi tukumehana 245 5,000 off, no kurendwa akiama tukumehana 240 na niyo moya ici icio inya o commercial. Okay. Ni kuga atiriri ha ni hega muno haria tuingirira, ni hega muno ha kuiga biashara. Yes. Haha uguo niho bara ikiri na hena mai na hena thitima guku uguo cimakitwo ni njoe riu koguo iria citigarite ni ici citigarite broti ta 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 citigarite broti 15 tu. 15 plots iria turaheana na 200,000 no kuri muguri wothe wa cash turamuhena 180 na twakora atiri thini wa thiko 21 twakona ati to deed yandikitwo ritwa riaku ni am o broti ina title yayo o broti ina title yayo. Koguo haria hothe gikorwo kienda na mbe gikorwo kienda, we have number 39, number 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 na naona kwanza giki niko kinene muno kiyo ino wa mugunda uyu namba 46 niko kiria kinene muno. Na tuge atiriri otogwa akorwo kimonia ini mugunda uyu guthi ukimonagia mugunda wothe ni mwaraganu kuma kirugongo nginya haria kienda. Koguo gutire handu ungiuga atiriri ati aimana kuhanaga na mugunda uyu kwina andu magurite na makambia gwaka angi ni kwiriga maririga, and I know my brother Faruthi ni guthi ukimonagia anongera thutha witu kwi andu mareka ati kwi mundu uraka, this is a 4-bedroom house kwi mundu uraka haha also a happy client arihite na tito yake ari nayo. So tuza kambuni ya Golden Dream tugetira ria tuona atiri ati no twenderie mundu muthenya umuthi na aume hau ari ha gukombora thina mbere kwa kana akira muciari wake maundu macio mo. Yes. So to clarify wega 200,000 kuri mundu uragwa na installment na uri ukugura cash ni 1,180 niguo. So uguo we kuihika na uri tiri ni uriku tiri ni red soil na tuguthi hari handu hari me, this is virgin soil one virgin ha turi but tuguthi handu urona hari mago njugu ni ukumonia ni yonere cicitagwo nzuka they do very well ono ndokimonia bebe ici tu hena bebe ci haha ndi monie bebe ici ni bebe iria urona haria uguo after rugiri ruru icio ni bebe. So he mundu uri kana atumane jene kuria Afghanistan uri kana atume mundu. Yes uguo no tumane kulipa cash ni twatariria hau no ngiwe na kiuria phone number tumahe namba cia thimu. Namba cia thimu ni 0718 004455 0718 004455 kana 0788 555554 na mundu othe ukuhura auge na gwa Faruthi heke no nginya gwatira kaofa wona wahura uge watumwo ni Faruthi ni ukuheo ofa ugorera kwena director akwira ofa yo niriku ndiko megwatira no ko wagora kuma gwa Faruthi uge bora tu uga Faruthi twaranirie nawe ndakwaririe ni gukora ofa yaku ukura mbeca cigana. Yes eta kare tumehithĩtie ũguo ahũra yes
Bas, good. Moja kwa moja. Riu namba yako ya thimå we ukwenda kugerera kuri ni twendona kuri andu aingi maihũire inbox kuma project ini area ingi ndona he mundu roria kana ni yathira project area ingi Project ĩrĩa yatigara broti ta 3. very good uguo ni kuingira inbox ngatukorwo tugicugurikira oro riu so namba yako ya thimu ni 0798 008 008 0798 008 ungihura namba iyo either urenda project ino turi kana na haria tuma ukwaria na ithuĩ na namba icio ciothe twaheana nigetha tukorwo tugikuhe uhoro makiria. Nitawapata vipi? Nitwakuhe namba na ndĩra gũpini namba icio harĩa igũrũ nigetha wĩyo tubatara. Ĩno ĩtagwo Amani Gardens. Amani Gardens. Amani Gardens. Irege tuma Masinga Plains. Kũrĩa tuma Masinga Plains tũi Amani Gardens. Ũguo nĩndapini namba harĩa igũrũ wĩyo kwenda kũhũrwo hũre immediately tuonokorwo tukiuma gũkũ hatirĩ kuona broti. Rĩu ihenya rĩaku nĩrĩo rĩgũkũguna na nĩwaiga iria commercial nĩciathira. Commercial ndona rigĩtie broti 2 tu. Commercial tigaitie broti 2. Commercial nĩcio igana mbia cigana? Nĩ 250,000. 250k commercial. All right. Icio stiri horo wa ati wareha ko kiria no urehe na installment urehe 125 the rest urehe na 300. Kana ukirehe cash. Kana ukirehe cash. Okay. Na title thino thiko 21 thiko 21 thiko 21 you'll have your title. So title cia tayari riu no transfer igwiko. Na tu kunengera title turera mundu thie wikire search wona kana yuma ritwa riaku twakone title thie wikire search wona kana yuma ritwa riaku. Yes. Okay, good. Imondo ngenda wika kiria search mbere akire broti ria gucagura tondu ina title akira tukumukiria. Okay, nigetha ke search uwe kwa wikora ihu atia ungenda gwika search uwe fifio ndo ndiramehoka ireke njike search tukunengera title wike search ucoke riu ni ugutwira kiria wona nigetha uhote kuya broti guci twi hau twi sawa. So hura namba icio wanirie na ithuĩ riu tene kana uke inbox ya WhatsApp nigetha twatariwa riu amekuria gafa ingi matihotaga kwaria na ndona marenda twarie na imo kana ringi tu chat na WhatsApp kana audio call gwiciria anything can do. We fadhali kuona namba citu aranirie na ithuĩ thaa ici ngatuhota twambe tuingire kuria thĩinĩ maracagũra twambe tumonire bebe ici twambe tumonie bebe twambe tumonie kiria atuthie no uyu ni mundu urakaha ni tuiga wega uguo ni ukamukora woka ni mundu hota ici ni nyumba tukuire twameiga hau. So ukienda kurima ri uria nake ni irigite haria uria ni mundu irigite haria unake na kairiga na neraka no ko hi wahota kuona ndiona kamuthanga haria thiini ndika nake eciri gwoka. Haya ici nacio ni mbembe tumuoneri haha ũguo gwiciria haha ithe ndarona nicio ici mbembe so na nwakĩona nĩ ahandĩte gatĩna we agaikũrũka ũguo so rĩu mũgũnda nĩguo ũyũ kũrĩ arĩa hihi mekwendaga kuona harĩa ũrona kũrĩa thĩinĩ nĩ andũ mathiĩ kuona cia icio nĩgetha mũndũ akĩmenya harĩa ekwenda ikũrũke nĩgetha tũmonie hau hararĩmagwo ũrĩa harakĩhana. Okay. Horo wĩgiĩ tĩri nĩ ũndũ ũkoretwo ũrĩ kĩriga na ũndũ ũgekĩrĩrwo mũno andũ makarigithagia atĩrĩrĩ niĩ no ndĩgwatĩre kĩndũ na nĩkĩo twĩta kambuni ya Golden Dream barothi thĩinĩ wa wĩra ũtũrutaga ngĩona andũ aingĩ mũno nĩ marĩra ciende-inĩ citũ ta rĩu kwĩ andũ magũtũmagĩra barothi ũmacarĩrie nĩguo na andũ maregete gwĩkuruhania na andũ mehoneke andũ wanyita tondu witũ memerekia information ĩrĩa heanaga na nĩ tũgĩthoma twĩra gwatĩrĩrĩ you must be true you must be sure heanaga information ĩrĩa wĩciwe nayo tondũ ũngĩhĩngĩca andũ we nĩguo nĩ ũndũ woguo nĩ ũndũ wa kĩrĩro kĩu wega he bata mũno atĩ ngoro ngĩingĩra thĩinĩ wa industry ĩno maũndũ marĩa merigicĩte tũkorwo tũkĩmarigicũra. Nĩ njũĩ tũtikũrĩkia thabarĩ ĩno nĩ njũĩ thabarĩ ĩno ti hũthũ no nĩ njũĩ atĩrĩrĩ nĩ gĩkeno gĩakwa atĩ mũndũ ũmwe tu egwatĩra title njiguaga ngoro yakwa igana and that's what you do really to do. Na kũrĩ andũ aingĩ hihi matoĩ Fred Kahũra. Fred Kahũra arutaga wĩra Gĩkũyũ TV ũguo nĩ mũndũ ũĩkaine ũngĩthiĩ rekondi-inĩ cia Gĩkũyũ TV nĩ ũkũmuona ũguo na njĩra nguhĩ nĩ mũmemerekia ũguo nĩ mũndũ wambĩte gwĩka ũthuthuria tondũ nĩ akĩoĩ nĩ tũrendagia mĩgũnda kũrĩa media-inĩ na koguo nĩ kĩndũ wambĩte gũthuthuria mbere ya gũtuĩka atĩ nĩ ahota kwenderia andũ tondũ nĩ akĩoĩ kĩrĩa gĩothe kĩana meci andũ ũguo ndangĩenda gũcoka thĩinĩ wa kĩũndũ ta kĩu.
I don't know mwana tulicagura magacagura. No gucagura magacagura guku. He mundu wiga atiriri. I need one currently. Niko faa kidogo. WhatsApp number please. Nitwatuma namba. Niguciria namba ci hau mundu gwitwo Muthoni. Ndumu yakwa. Tumurengere namba yaku. Mirehe 0729 870 kidogo 870 ucio ahurire kahura direct. Na mundu ungi ungienda kwaria nake direct ri na kuhurire mundu ungienda kwaria na kahura direct muhurire thaa ici nayo 0729 870 822 ungienda kwaria na kahura thaa ici direct we uraiga ni urabara thaa ici muhurire namba iyo nigetha at least tukorwo tugika ati ona wewe ungikwenda kuhura namba iyo ri no umihure na no ni kundu guthaka we ningi niona ka background tari uguo kwara ona guku na haria hena mucii haria kamurimo ndirona mbembe na ngona mucii hau kwanja mbembe thaka muno itura riri nona guku guothe uguo coka ni irrigation scheme makoragwo nayo andu amurutaga mbembe thaka muno tiga ni kamera yakwa itangihota guzoom wega ri haria uguo hena mbembe thaka muno muno ngerie kugucia ndika ni ironania wega ino na ndingionania wega anyway ni kundu guthaka muno 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 na tiri ni mwega ngucimune ona tiri uyu tiri haha uyu ngugucirie tiri uyu nona ni red soil uguo tiri kega muno 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 makiria so uguo niguo kuhana ane maroria zile za 100k ziko available ziko available, piga simu hata hiyo simu tumeweka namba yetu heana ya kahurari hura urie kiu kia 100k ni ukwirwo thaa ici la jena roga hizo za 100k ziko bado very good kiu ni kiega ciekua we hura thimu namba yetu ekira hau the place ndabe pin hau ekira namba yaku hau ino ya 0729 870 822 0729 870 822 no urie gatagate ka project icio ciere na maundu macio makorwo me mega bi kabucha roga the place is so beautiful nimepapenda asante sana hira mujero ge guko hira mune mwanake wa turakire muthuri sorry kendi gwita mwanake muthuri turakire haria murera ri riu ni ungania na itonga cia murera ndi gutwara hau faruthi wero cio mo aruta humanity ni undu utumaga ndurutaga ni getha urihwo niguo no riri nona hau nginyite yes faruthi ni umite thiini wa mucii wa ciana ithano nona gutwarire ki mugunda giki ithu no guturigicirie ithu twakorwo karurimi-ini no riri kaida karia ngoretwo ndi mitambo-ini kaida karia ndari mitambo-ini ndiratigagira atiriri ati ni kuri na mundu mo wateithika ni kuri na mundu mo wateithika na mundu nginya ngithia arore thiini wa Fred Kaura kimera kia muhoko that's the program iumanite na ngoro yakwa ndire njikite na ndamikire ni undu wa kuma from the streets tondu wana ndarikia thukuru nie ndaingire mucii munene wa Nairobi na tikweta no uria mundu iguaga mutiraiguithania na guku ngitamaki kidogo baba no riri nukuga atiriri ndire nie kana ni undu wa wira ucio uraruta wira ucio urarutire nona nake Ngai urihanaga ta makagaire turakugeragia nona thini wa kuri andu gukorwo makinjuria atiriri kahura tuna kuona brand ambassador tuna kuona no riri muico ohoro tutigwatagira taitu ukigwa mutumia ahurira ndagurire ni undu waku kahura no riri taitu tutakire tuona nginya umuthi ni undu uguo faruthi and you remember even when I was starting the company we approach when you are still in media na gikora atiri heka undu ndireka no arikangia tucemania haria buru na gikora ndakenire muno tondana ndino andu ingi no ndiarona mundu wa media kirutira kuiga kambuni yake enderia andu tutuire tumiendagia kuria media-ini ya kureherwo no kahura akiuga onake ni ekwenda kuruta biashara ino na nikio giatumire ungane nake tondu ndiramenyire kahura niyo mathina maria andu aria magura migunda mageragira uguo ndangienda repetition iyo kana kiundu kiu kimukore na I took one man uthuthuria kambuni yaku na muno muno makiria he gukinya ni taito tondu ndia ndakahura tunyitane njoke hitirie andu ana ni wathungu akwa aya nio thia live get ya bia makaruta aya nio nyendeirie cia haria hahira muciothe
harĩa hahiramu aya nĩo thiĩte ngatwara Kisaji na ngatwara kũrĩa kũngĩ guothe ũguo nĩ manjĩhokete ũguo na koguo ona korwo tũrendaga mburuti cia raithi tondũ makĩnjĩ ndĩmethere mburuti cia raithi ndingĩrengire ningĩ kũmatwara kũndũ megũcoka kũherithio merirwo taitũ ĩkaga merwo mũgũnda wĩ hana magakora tigorĩ so ndingĩenda gĩthweri ta kĩu tondũ mathiũrũrũkĩtio andũ aya ihera rĩrĩa maherete nĩ marĩrĩte ndingĩenda ningĩ marĩrĩre moko-inĩ makwa ndingĩrendire na nĩ ũndũ wa ũguo nĩkĩo nani nderutire ona gwetha nĩ ndambire kwĩka nĩtanga ndagũtwarire kwenda ndakwĩrĩte baba ũũ nĩguo ndĩreka thikũ ici tũronjĩrie mũndũ aka nĩkĩ thikũ ici kaĩ nĩkĩ ũrora ũguo nĩguo atĩrĩrĩ reke nguone handĩ hithaga rĩrĩ mũtũ na harĩa ndĩ nĩgetha rĩrĩ tũkĩhunjia ndũmĩrĩri ĩno tondũ nĩ kũrĩ andũ o tũguo akorwo kiuga nĩ kũrĩ andũ marĩrĩte nĩ kũrĩ andũ marĩrĩtio kũrĩ andũ marĩrĩtio nĩ andũ ao mamatũmagĩra mbeca kuma gaf mamatũmagĩra mbeca kuma the European countries ndũnjũrie na matahũrĩire aya na nĩ ũndũ wa ũguo andũ acio magatũraga marĩ na ruo na nĩkĩo tũramera atĩrĩ by the way ona acio mekũhũrĩra you don't pay to Fred Kahura even being the director no you pay that money to our account Golden Dream Land and Properties Limited ni ona waika atĩ gũkwĩra atĩrĩ ikia mbeca ona ũrĩa ngũgũtũmĩra nĩ ndĩgakorwo kana cio cash ikia nĩgetha rĩrĩ atĩ mũthenya ũmũthĩ ingĩtua gwĩtia statement ya mũndũ fulani wagũrire ĩno agũrire harĩa rekondi-inĩ cia bengi nona na nĩkĩo twoya mbeca cash ikia bengi nĩgetha nayo ũkorwo ĩna rĩthiti yaku nĩ ũndũ wĩ bata mũno ũgakorwo atĩ harĩa ũgakorwo ũgĩtigĩra ciana ciaku nĩ ũkorwo ũcitigĩra handũ atĩ ũkauga atĩrĩ nĩma andũ acio ndamatigĩra gĩkeno na ndamatigĩra gĩkeno-inĩ kĩa Ngai andũ acio nĩ magakorwo marĩ akenu mũno mũno so kwĩ mũndũ hihi watũkorera twĩ haha gũtũkorire twĩ harĩa rũgongo twiga cost nĩ mbia cigana na cia ici nĩ cia size irĩkũ na twĩ haha tuga atĩrĩrĩ there's plus 491 and I think ũũ nĩ mũndũ ũratwĩrorera ngwĩciria no marahũra tũgũkorwo tũkĩansa thimũ icio ro rĩu so ngwĩciria tũkĩra namba ya kahũra kwĩ mũndũ ũtekũmĩone tũtimĩcokere haha namba yakwa nĩ 07 personal tiga rĩu cia wabici mũndũ ũkwenda kwaria nake direct nĩgetha agũre na rĩtwa rĩa barũthi na nĩgetha ona heo ka discount kau ka discount kau nĩ ka namba ĩno nĩ 0729 870 822 0729 870 822 kũrĩa marahũra na WhatsApp tondũ internet ĩkĩrĩ on they can see your number. All right, thank you, I'll get back to you. Hi there, I'm Jane, ningependa kununua that plot but please tell me iko wapi. Thank you Jane. Twĩ mwena wa Machakos County handũ hetagwo Masinga na twĩ thĩinĩ wa project tũreta Amani Gardens. Project ĩno nĩ kilomita 1 tu kuma Masinga town na ngũrĩ atĩrĩrĩ atĩ harĩa Masinga town nĩ buroti rĩma 1.2 1.3 na rĩu twĩ kilomita 1 away na mũgũnda ũyũ nĩ freehold ndũrĩ lease mũgũnda ũyũ nĩ freehold koguo no wĩke naguo ũrĩa ũkwenda nginya gũthika mũndũ mũgũnda wa lease ũtangĩthika mũndũ tondũ lease ĩthira thutha wa mĩaka 9. This one are obsolete. It is a freehold title na mĩgũnda ĩno tũrendia gwa ciringi 200,000 no rĩrĩ kũrĩ mũgũri wa cash tũkamũhe na 180. Kũrĩ mũgũri wa cash tũramũhe na 180. Ningĩ twĩna brot igĩrĩ tu citigarĩte cihutĩtie bara commercial. Plot number 1 and plot number 2 it is 250,000 exclusive title deed. Ũguo nĩ kuga atĩ nginya we wĩ hau wĩna mũndũ wĩna surveyor ũĩ kũrĩa Macako ũgatũkũhe ũkaihũria documents yaku na ĩkorwo wĩ hau nja wa bũrũri tũgũtũmĩra account number. Once we send the account number to you tũcokaga tũgũtũmĩra copy ya title yaku ya brot ĩyo tũgũtũmĩra agreement ũgesign we mwenyewe tũgũtũmĩra kĩndũ gĩtagwo land transfer nĩcio consent na iratathi rĩa bodi tũgũtũmĩra maũndũ macio mothe ũgacoka no wende gwĩkĩra transfer nĩ ciringi 30,000 hihi wĩna mũndũ ũĩ no ciringi 30,000 ona ithuĩ twagwĩkĩra no ciringi 30,000 koguo tũkwĩra atĩrĩrĩ it's always good gũkorwo atĩ wĩigithie mũthenya wa ũmũthĩ and tomorrow nĩ wakorwo mũkenu mũno. Njuge atĩ thaa ici twĩ haha tũrũgamĩte nĩ ha mũthuri ũrĩa wĩtagwo nona mũthuri ũrĩa ha namba 93 ĩno namba 93 etagwo Clement akoragwo US na arokĩte kũhurũka no namba 93 na no roire 68 and 59 no we haha tũrĩ na mbere 68 and 59 tondũ hena bara akenda gitu hena bara no we haha koguo brot ici tũrũgamĩte haha no we mwene and he lives in US na aranjĩria atĩrĩrĩ ũka gũkũ agĩtũigua
thini wa mekere othe nakora thini wa ndire igwo kundu kuraheanwo title na thiku 21 na tondu agacoka July 1 ararikire process yake muthenya wa Wednesday nona kamwira acoke nona nie nawe tugakorwo ha na ndame tondu ni kuiriga arairiga tugakorwo turugamite ha ekuiriga na tumunage title ciake ha agioka US akona title ciake modo. That's how things are. That's how things are. So we akwenda tuhurire namba icio gutire ndeto ingi tukuongerera haha we hurira namba icio twaheana haha na ndio ni uko giteithika na haha ni handu hega na niguo ni kilomita makuma Masinga town niguo mai na thitima ni kugucia haria oro cio wakori mwega. So thank you so much mugena mahinda mega na no uhure ihinda riothe kwambiriria thaa ici ungenda kuhura kawaida WhatsApp call anything. Thank you so much. Namba yakwa ni 0729 870 822 0729 870 822 no ikorwo hi no enda kwarania na Baruthi mahe namba yako. Namba yako ya thimu ni 0798 008 008. Ino swali mwenejo ni hindu atukorera project ino yake umere ya mbere tugire ni 100k cash akone ukwenda hura thimu thaa ici kuri andu mahurite by the graduation kautuko so na ndio ni mekuguneka still na icio cia 100k guku ni 180 cash 200 na installments and 50 by 100 freehold title kilomita makuma Masinga town mai na thitima kugucio haha na no wake na nto kundi hale he mundu wakite nyumba rental thaa ici araka 4 bedroom house hau rogo nto kundi ungewirigite na aya tuoka kuonia muthenya wa umuthi ona one jino magukoma makioya and a few plots that are remaining and then I can monagia mafu atigarite brought ici tu a few plots that are remaining ici tu cia hoguo wacio stigarite koguo haraka yako bahati yako na tukwira atiriri migundo uyu kana plot citu sina title each and every plot a single title koguo it's only na thiko 21 ndira iciti hau muno just in 21 days you will have your title deed under your name. Okay, thank you.